sebelah kanan deket. Tidak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jubarabah, barabah lalu balang mandi. Sairiang salam jusambah, sambah lalu salam kembali. Ramu-ramu tabang melayang, malayang kakotur tanah. Banyaknya ampe pula ampe, indah caranu alang kapal. Lah tibu di tengah-tengah, tibu di lingkungan nagari Padang Sibusu. Burung sinura, burung sinuri, menari-nari di ateh pamatan. Siriah gala pinang manari, mencaliak carano yang Allah datang. Tanam sirih jotabu udang, tanam karako di halaman. Cabeklah sirih, gatoklah pinang, ambillah rokok kapamenan tangan. Putih kapeh dapet dilihat, putih hati keadaan. Sekian sambah dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ambiak rambutan pakai galah, rambutan masak maswak kagoni. Ambo unjuan salam jo sambah, sambah tak unjuk ka urang rami. Pagi hari pai ka pasar, makan kue dalam talam. Sebelum acara ambo buka, izinkan ambo mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kupitan beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Wali Nagari beserta perangkat. Yang terhormat Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ketua Bundokandung, Ketua Tim Penggerak PKK Nagari. Yang kami hormati Ketua Badan Permusyawaratan Nagari beserta jajaran, dan yang teristimewa kepada para tamu undangan dan peserta lomba yang berbahagia. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Hasnan Habib, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.